televizijos valdybai, kad išrinko mane Lietuvos televizijos direktorių. Manau, kad pateisinsiu visiems sudėtą į mane pasitikėjimą, sudėtas viltis. Nes aš jau kaip senas patyręs žurnalistas, ačiū, kad pasitikite naujomis jėgomis, bandysiu gyvendinti jūsų užduotus principus ir suteiktą man postą atsilyginti jums visiems gerų darbų, geromis laidomis. Jau suburtas mano draugų kolektyvas, kurie programų direkcija, nes visi to jaus pakreipsime savo laidas. Sugrįžta vėl seni kadrai, seni operatoriai, seni garso režisieriai, kuriuos išugdė mūsų valstybinė televizija. Ačiū jiems visiems, kad jie ir toliau taip sąžiningai ir gerai dirba. Ir manau, tęsti mūsų žurnalistinės tradicijas toje pačioje mūsų geroje dvasioje. Ačiū už dėmesį, ačiū visiems už pasitikėjimą. Na ir prašau, kaip sakant, visus visų alaus gerti su duona, tik kur aš parašiau visiems. Ну чё ж, старики, с бригадой Збигнева столкнулись, да? Чё, Миндаугас, улыбишься? Якинга слабая, а не Збигневас. Не так свянец байсовская и малевая посакися. Ка, пожрек, аж папросто. Аргеш мавьес водеева, кончато не Сицилия, ча не Америка, Гилтон на вяльне место. А только жабса и манис. В общем, Таев, саментура аж сутрил. Ча папросто вискать. Но уважаю теперь мядзининку посене постус, Иленки. Тянгули дауг-дауг. Шину. Ну, падам, по-вашему. Посеемат, и рад лежит ча бус стикринимас антлаелумас. А пото сукирвю саво пирштяли мизинцу, ну пьянат, ирман сусхаряли альмиш, кип епошкус.